Pozdrav, ja sam Bijes iz priče o potjehu. Možda me ne prepoznajete jer sam smiren i pristojan. Ovako izgledam kad me slikaju za osobnu. Nisam ja baš uvijek tako neozbiljan. Ipak, moram biti iskren. Često sam puno aktivniji vičem urličem. Ovako, a, b ili slično. I bjesomaru idem na živce. Zato me i poslao potjehu. Sviđa mi se taj mali. Molim vas, nemojte reći bjesomaru. Neobično mi je ovo mjesto. Lijepo je. Navikla sam na saharski pijesak, pustinju i tišinu. Čini mi se da sam čula neku buku. Poslušaj me i razmisli o svom ponašanju. Zaviri u svoje srce. U njemu ćeš pronaći istinu. Zbunjuje me ovaj čovjek uljak. Ja mu govorim, a on ponavlja za mnom. Uopće ne sluša. Zato je i izludio potjeha. Ja ću ostati pri svome i možda ga urazumijem. Samo se srcem dobro vidi. Moja Ivana, baš je taj tvoj bijes namučio moju lisicu. Ma pusti ga. Lisica je vrlo strpljiva. Nosi mnogo mudrosti. Znači će se ona. Kod bijesa se već vide promjene u ponašanju. Drago mi je što si me posjetio, mali prinče. Lisica mi je najavila tvoj dolazak. Nadam se da ćeš ovdje pronaći ono za čim tragaš. Možda ćemo obojica pronaći ono za čime tragamo. Ja ću njegovati svoju ružu, a ti ćeš umiriti svoga bijesa. Hoće li nam učenici u tome pomoći? A ja? Mene se niste sjetili. Znate da ja uvijek dolazim na kraju. Hoću li donijeti rješenje ovoj čudnoj priči? Evo sad i zmije. Baš kad sam pomislio da su naši likovi pronašli zajednički jezik. Sada, kada ste svi tu, otkrite nam što ste otkrili u svojoj potrazi. Mi smo se šetali iz priče u priču i otkrili što nam je zajedničko. U tome su nam pomogli učenici. Ovo je tek početak njihove priče.